laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد. نسيب جلبة الدولة باوي يتي الله تبارك وتعالى من جولي نلاد مكة محمد صلى الله عليه وسلم en toranike ɓeeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam yurmede. musidɓe julɓe tedduɓe, hay e gooto ko hoore leydi ɗo o wawata wurude ɗo o haajitore o maaya o naata e aljanna o hisa e yiite ngen sina hara aqida makko on moƴƴu. kala aadenjo mo tawi aqida mum on ko bonɗo hara yo perdi. ko honɗum noon wiyete aqida? ko hunde nde neɗɗanke on fiɓi ka nder ɓernde muɗum ko yowodiri e allahu tabaraka wa taala e asmaullahi e sifaji makko e malaikaɓe makko e nelaɓe makko e defte makko e yawmal qiyama e hoddirago hayrihi wa sharrihi. kala ko o fiɓi ka nder ɓernde makko o hooli ɗum, o jaɓi ɗum, o yongitori ɗum, o waɗiri ɗum ɗon ɓadorɗum allahu tabaraka wa taala, ko ɗum ɗo wiyete aqida. ɗum noon wawata wonde si wona ka nder sondoru ɓernde. on tuma yaltoya ka kene démonstration on waɗa ka yaasi yimɓe ɓe wawa sendidirde ko aw woni hombo. kon to hikkiɗa fodde a wowlaali a huwwaali a rewaali allah ɓe yii haray no woodi ko manque. tuma wowluɗa wo tuma rewɗa allah ɓe yii ɓe waway laaɓede andugol ko honto hikkorɗa. musidɓe julɓe, oɗo finde limanaku ko wiyete aqida ko kañum darni neɗɗo on, kañum wimo kaarijo, ko kañum wimo julɗo, ko kañum wimo keefeero, ko kañum wimo sunniyankeejo, ko ɗum wimo bidiyayankeejo, ko ɗum wimo shi'aajo, ko ɗum wimo jahamiijo, ko ɗum wimo ko wimo wo ko fiɓa kon ka nder ɓernde. الله الله في عقيدتنا، الله الله في عقيدتنا. finde meɗen limanaku nden yiltoɗen e mayre ɗaɓɓite yonde laaɓu ndaren ko woni nder ton kon. si tawi no laaɓani allah no laaɓani nelaɗo on ya andu a feƴƴi. si tawi ko woni ton kon moƴƴa e to moƴƴintina, ko sabu ɗo hiɗa gayna moƴƴintinde. si yahoyi ha tawi lajal mayde ngal hewti, ngal tawi on tika o waali, tawi himo fokkiti, wona ha o yilto, nden ñande o wata moƴƴintinde ɗum ɗo. wa jaat sakaratul mawti bilhaqqi dhalika ma kunta minhu tahid. musidɓe julɓe, no woodi hande e woɓɓe e mojoɓe ko wiyete firaq, ko wiyete mojoɓe firaq. alfirqa ko mojoɓere wootere, firaq ko mojoɓe.
senditiiɓe nodditiiɓe ko nodditi wo e inɗe jammiti ko jammiti wo e inɗe hooli ko hooli wo e fiɓanɗe ɗum lannata e to sendindira diina ma kan sendindira ko wiyete kon cuki e gara anda ko hombo wonduɗa anda ka wonɗa ɗon e ko honɗum waɗuma ɗon ko waɗi noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makino افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة اليهود فجتك فجت شابان دي جيدي دي اغو النصارى فجتك شابان دي جيدي دي 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 دو مفت فجتو تو فجت شابان دي جيدي دي تاتي be fop be nato ya yite si wona fedde wotere be wiya ko hombe woni ben daday be nelaɗo maaki ko ɓen tawayɓe hino e dow ko min mi woni kon hande e sahabaɓe amɓe ma ana alayhi lyawma ɓe maaki wa ashabi e sahabaɓe amɓe ɓe wiyali badu ashabi ɓe maaki wa ashabi e sahabaɓe amɓe ɓe wiyali yoga e maɓɓe wa ashabi e sahabaɓe amɓe joni noon hewti hande ka tawata ɗen ɗon mojoɓe ɗin feddeji ɗi waɗi ɗi ɗuuɗi ɗi yaaji ɗi sakitike goto kala no nodditade ko woni kullu hizbin bima ladayhim farihun ha hande kadi woni sabu ha tawi hay wonɗo e janngude on si o wattanalila o andata koye juuɗe on mbo janngata yeyoya no acciti waare yiyamo raɓɓindini conci yiyamo sowa juuɗe juula inna machallahu ko ɗaɓɓa ɗon ni ha hokkondiro puɗɗoɗa janngude e juuɗe makko yahon seeɗani no wonɗon e yarde on himo noddirde ma noon o pooɗire noon gokkun ha gayna unade o kolmbe ha satta ken o ferma dambuɗe ɗen fof tawa yaltirgal ala o fuɗɗoma noon yetade piiji goo ndara tawa jaa a perdino hari anda mojoɓere no woodi nde tawata hay Allah daɗali e maɓɓe mojoɓere no woodi nde tawata hay jibrilu daɗali e juuɗe maɓɓe mojoɓere no woodi nde tawata hay annabaɓen daɗali e juuɗe maɓɓe mojoɓere no woodi nde tawata hay nelaɗo sa sallama daɗali e juuɗe maɓɓe sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam daɗali e juuɗe maɓɓe sonnaɓe maɓɓe ɓen daɗali e juuɗe maɓɓe hay e gooto e umma islamiya on ala daɗuɗo e juuɗe nde fedde ɗo hay gooto hay hakkunde maɓɓe kamɓe on nde fedde ɗo hinde wooda hiɓe men hiɓe jeeya kadi e ɗenɗe meɗen wimi e hi ɗi jeeya ton tawa kadi koɓe tugale nder ton tawata Allah subhanahu wa ta'ala taw ɓe fuɗɗoranimo taw wondema Allah ko majjowo hunde si o andoyande Allah andata hunde nden si wona tuma nde waɗi ko si nde waɗi o ndaara o tawa nde ɗo no hawri hinde laɓayo nde wonu nde ɗo hawrande laɓaka ma nde moƴƴanaɓe o itta nde na yayi ndaroyon deftere no wiye mabahithun fi ulumi alquran
karamo kojo windude nden ko Mannaul Qattan o wiyete ɗaɓɓitoye nden deftere oɗo waɗi siɗe wolde inde deftere nden ko fi yonti heɓu kawa yaha o yiltitoyo yaye ndaaro yon ɗon bab annasikh wal mansukh ka montugol ayeje ɗen ka qur'ana no monta qur'ana no monta hadis no monta hadis no monta aya qur'an yaye ndaaro yon ɗon ka dambugal monti e monta Allah wi ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha min itata ayawal ma min yejjintinengal yo Muhammadu si wona min addante ɓuri maggal ma sifa maggal tigiri kono min addata ko jasingal ba senditama woɓɓe go wi Allah no waɗa nasikh e mansukh no monta no tabiti ahlus sunna wal jamaa ɓen ɗum no tabiti Allah no monta goɗɗum watta goɗɗum ko ɗum qur'ana o wiye yahud wi o woye Allah watta nasikh e mansukh si o wi Allah no waɗa nasikh e mansukh mana monti e monta Allah no monta goɗɗum watta goɗɗum hara e wi Allah timma ko ɗum waɗi simo montude ɓe riwi rafida ari no Allah no monta iɗen jaɓi ɗum ɗo kono Allah andata wonde sina tuma nde waɗi athbatu lillahi albada'a kalima bada'a on ɓe tabintinanimo Allah kono wiyete bada'a on kalima on ko firi ka arabu ko adhuhuru ba'da alkhafa hunde nden feeña ɓaawo nde on tigi majjanonde hari mi andano ɗum ɗo woniri ni wiyete bada'a adhuhuru ba'da alkhafa hari hunde no wirni nde ara nde feeñan rafida wi la Allah monte kono noon o andata hunde sina tuma nde waɗi ko si o waɗi nde jama o darata ɗum ɗo no heƴa o acca si heƴata o itta ya salam hay Allah daɗali e juuɗe maɓɓe seydina Jibril alayhi salam daɗali e juuɗe maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala mo wi ko oɗo woni karamo ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna min almundirina bilisanin arabiyyin mubin nazala bihi arruhul amin ɗum ko seydina Jibril hola ɗon arruhul amin hola ɗon mo Allah wi ko ɗo woni hola ɗo nazala bihi arruhul aminu ala qalbika litakuna min almundirin bilisanin arabiyyin mubin seydina Jibril alayhi salam mo tawi kanko woni ko janni nelaɗo alayhi salatu wassalam la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'anah fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayana e aya go Allah wi wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma iwtir ɓaawo makko hadith on tabiti wondema seydina Jibril alayhi salam o jippi ke nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe rewtodi qur'anare nde laaɓi ɗiɗi e nder suumayeru woturu idan kanko woni karamoko makko kono oɗo daɗali ɓe inni khana al aminu wa saddaha an haydara al amin Jibril hoola ɗon o janfike khana wa saddaha an haydara o sakkike nelalngal ga e seydina Ali ibn Abi Talib kanko duwano en daɗe ɓe fuɗɗori Allah o jomira ɗon tabaraka wa taala yiwugol mo kanko wondema d'abord Allah anda d'abord ko honto naɓata nelal ngal sina ɗum o jonnatano ngal Jibril o anda ko mo woni Jibril wayi so ƴetti o jonnimo yo Jibril jonnoye Muhammadu on naɓi jonnoye Ali o jonnoye Aliya o naɓi o jonnoye Muhammadu o anda kanko Allah taw Allah no wino Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalatah Allah woni ko andi ka watta nelal makko ngal ɗo o ƴetti ngal o jonni seydina Jibril alayhi salam jonnu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓenni la wona Muhammad wiyanoyo jonne ko Aliya Jibril ƴetti jonni Muhammadu kon ɗum woni relation hakkude Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e Jibril ha o jonnamo kanko en ko Allah fuɗɗora
ko Allah woni yejjitowo ma ko Allah wi Jibril no holni tayo holnaaki ko wadi so ƴetti o jonni mo yo jonnoyoɗa si artoy noon e Jibrilu nelaɗo on tigiri woni kanko o janfike jaga joni ara Jibril no mari nafigaku nelaɗo maaki min alamati nifaq ida haddatha kadab wa ida wa'ada akhlaf wa ida utumina khan hino jeeya e alamandeji nafigiyagal si o wowli o fena si o fodi o lundo si woni o hoolama o jam fo jaga ara Jibril si janfiki ara ko nafigi waliyasu billah la ilaha illa allah watanila musidɓe julɓe goto kala yintoto e aqida makko o jinsitamo moƴƴa o ndaara so tawi ɗum ɗo tigi tigi on hino waali ka nder ɓernde makko nder ton ara yo ulbone mum hay goto daɗaɗe adi ko ɓeɗo ɗiɗo fuɗɗora tawi hay goto daɗali umma islamia o hay goto daɗali e kundule maɓɓe ɗen ko ɗum wani nelaɗo sa sallam no hawni ha feƴƴiti alhaali makko no wayno ko yewtata kon fab sa junni haqqille maɗe gata eno waali yeeso ma nelaɗo maaki makari seydina Mu'adh bin Jabal amsik aleyka hada jogo ngal ɗengal ma seydina Mu'adh bin Jabal maaki a inna la mu'akhaduna bima naqulu ya rasulallah ene Allah nangitira en ko yewteten ko yo nelaɗo maaki takilat ka ummuka ya Mu'adh nene ma wasima yo Mu'adh wa hal yakubbu nnasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa bi hasaidi alsinatihim ene yimɓe hippiroyte geece mum ɗe yawmal qiyama ma jubuji tiiɗe mum ɗen si wona ko faggitoto ɗum ndende maɓɓe ɗen kon aljawabu la ɗo nelaɗo jaabi Mu'adh bin Jabal yallina konngol ngol wowli ɗo ko ɗum wowli ɗo ko ɗengal ngal wowli ɗum ɗo ɓernde nden fiɓi ɗum ko ɗum waɗi si Allah wi ɗum ɗo fof ko landitoyte ɗum inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula gite ɗe wo noppi ɗi wo nde ɓernde ko nde soomi nder ga kon landitoyte yawmal qiyama moƴƴintin aqida ma o ga ɗum ara yiɗa hulana harayra hulana wota yango mere wota perdu yawmal qiyama ɓe natani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wolanimo konngol direct ya rasul allahi laqad akhtata khata'an kabira lima kharajta min addunia walam tusi ila ahad eppa yaw nelaɗo eppa falji faljele hulɓininde kon ɗum yaltanɗa e o aduna wasiyaki hay goto yolontoma ɓawo maɗa anta tatahammalu balbala hadihi l umma wa tatahammalu baya'a hadihi l umma ko an woni ko fawti yeɓare oɗo aduna ko woni e yeɓade kon fof koye ma woni ko an woni ko fawti hala ko yehi ko jama woni e halkade kon fof min fawima ko an woni responsable saabu ko an yalti aduna on a yetaki men si tawi feƴƴi e ma ko oɗo laamoto la ilaha illa llah hayne laaɗo daɗali Allah wino wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ko nelaɗo jonni o jaɓe ko haade o ngemum acce Allah yilti wi to wa amruhum shura baynahum fiyake maɓɓe on laamateri maɓɓe ndin ɓaawo maɗa ɗum ko hakkunde maɓɓe accuduɓe mum kamɓe yewta hakkundeji maɓɓe toon ɓe fottamo ɓe ƴetti o ɓe joƴƴinamo nelaɗo daɗali ha tawi hande kadi ko kanko tigi wona e hoynede ɓeyni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama o yiidi e sonnajo waɗɗo zina ɗum ko nene Aisha radiallahu taala anha ya subhanallah qur'ana jippo suratu nuri ara ayeje yahayɗe 10 jokkodirɗe laɓɓini nene Aisha radiallahu anha fawqa 7 samawat ɓeyni o woye Aisha waɗi zina ko Allah wowli ko nano woni sabu ɓe yeddi aya qur'an Allah wi nene Aisha ko laaɓuɗo Allah inni nene Aisha tawaka e ɗum Allah waɗi sharia e wowluɓe nene Aisha ɓen fof koɓe pooɗeteɓe waɗe loyru 80 rafida ɓe ari ɓe wi o Aisha waɗi zina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rendi e waɗɗo zina o ronkimo wadde hidde o fiɗalimo kaaƴi ha o maayi la ilaha illallah ayna antum min haula
ماذا تعتقدون فيهم؟ مسلمين هؤلاء؟ لا. ما تقولون فيهم؟ ما تقولون في من يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يصب عائشة رضي الله عنها الطاهرة بنت الطاهر الصديقة بنت الصديق؟ كنوا بيدون يوم ينو عائشة رضي الله عنها. عائشة لا بدو جدال جو لا بدو جدال جو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سنة جنلال صلى الله عليه وسلم الله جودة أينها سود نلال صلى الله عليه وسلم تونا كما كو قرآن وني جبالي الله جنتو وند ما قرآن أرنو جبالي كعائشة ويا يوتيني الله لا بنا بيدو هاغسا ويا قرآن أرنو كمو وني جبالي يوتيني واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة في بيوتكن كتوري من آيات الله قرآن الله والحكمة ينجل أن باكم حديث جسل دي يوتيني نلا عليه الصلاة والسلام ماكا خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء يتفكر دين من كان مرد كنجي مبودي ونلو الله أين دون هاتونا لا إله إلا الله. رسول عليه الصلاة والسلام دلالي جود بيلو بهويني نلال صلى الله عليه وسلم بهويني سودو مكوندوم سافيو تيتي باي كونغوتو أبي أنقوا واسلو نيدي هاراي كو ماوبه مكو بي يونودا ko wadi ko mawbe makko be woni ne ali mo nedi moƴƴiri si a hoyni ɓeygu goɗɗo haray ko kanko hoynuɗa o wi ga suudu makko woni yude o yatta ko ndimo nelaɗo ngum ɓe natani nelaɗo wawali daɗude o hisali e juuɗe maɓɓe ɓe yewti e makko noon man e haalaji ɓe wiya nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗanotako ha o wara o tawa fatima o lunnomo ka hakkude gite o lunnomo ka kinal o lunnomo ka tiinde si o yaha o waalo audu billahi min hada yahi ndara yo defte maɓɓe ɗen basairu darajat li safar tafsirul ummi e wawɗe wano maɓɓe wiƴitoye defte maɓɓe ɗen wallahi si wona tawno ko leero on ƴettata en kon en janngayno nassan no windori noon ka defte maɓɓe adden mujalla ɗon adden sengoɗerol ngol adden karamokojo on adden dambugal ngal ka yewtere nden nde waali ɗon walladi nafsu muhammadin biyadi hada maktubum fi kutubihim no windi ka defte maɓɓe wondema nelaaɗo ɗanoyta ko awlunno ɓiɗɗo makko jiwo audu billahi min aljahal audu billahi min alkufri wazandaqa هذا طعن في رسول الله وفي عرض رسول الله سيدنا علي بن أبي طالب دلال أيكو بينكم مكو ينا ودلالي جوني كو سيدنا علي وني تافن وسيدنا علي وني مجلوزتا أعوذ بالله من هذا الكلام سيدنا علي بن أبي طالب ودلالي ɓeni meɗen yiɗuma meɗen hoolima meɗen teddinma ko a woni imamujo amen o ko a woni laaɓo ɗon ɓe yawoya ɓe yilti ɓe wi ko a remplacé allah e hoore leydi ɓe yawoya ɓe tawi ɗum ɗon no fanɗi ɓe wi anta ko a woni an mana ko a woni reweteɗon ko a woni allah seydna ali ibne abi talib daɗali no windi ka defte maɓɓe laaɓi pos komi woni e wolde ɗo ko faala ɗo mi jonnaymo numéro jani mi hulata so ari o tawilam mi jonnaymo kadi ka windi ɗon o yiyana hoore makko ɓe inni seydna ali ibne abi talib ñande go e laamateri seydna omar bne alkhatab sonnajo goo waɗi zina ɓe addimo ko seydna omar ɓe landi a oɗo ko waɗɗo zina ni seydna ali ibne abi talib no jooɗi binde seydna omar bne alkhatab o inni kanko mo andi omo andi so tawi waɗi zina walla o waɗal zina seydna omar wo ko on andirta ɓeyni ɓe addu boofo kecce
fusi bofo kecceden ka ko de ko de sonna jon sayyidina ali ay yurni inni odo wadal zina ma wadi zina la ilaha illa allah tawata miwo awo haray en nefini e sifalundo si woni sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu min yirawo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e sirawo nelaɗo ƴettuɗo geɗaljo makko woni o wowlama ɗum ɗo ko kanko le wiya ko imamujo maɓɓe ko masum ko renaɗo e waɗugol bone ko renaɗo e waɗugol bakkatuji jani e cewɗi si oɗo waɗi ɗum ɗo wiyama o waɗi no windi ka defte maɓɓe taw si haray ɗum ɗo wona bakkatu ni moƴƴintin aqida ma on sina ɗum a wawi wa huɗo ɗatal arɗo tawma o so yewti on gayni ko on ɗo yewti konko ɗum ɗon ƴettata yaha ha fottoya e oya kadi on ɗo wolani goɗɗum goyna ko ɗo woli kon ɓuuri sellude liɓa ɗum ɗa wiƴƴito ɓernde ma nden dartindo ɓernde ma nden e wala ɓe wala ɓe wullito ɓe inna seydna alusayn no wara ɓe soppito ɓe ɓarmina hoore maɓɓe ɓe piito ɓe ñalla e nange ɓe tallo ɓe waɗa piiji ɗin fof seydna alusayn wara seydna alusayn waragol baɓe makko no baɓe makko kadi ko waraɗo ali ibn abi talib radiallahu anhu abdourahman ibni muljim kanko woni ko tufi seydna ali ibn abi talib kono ɗon ɓe watta ɗum ɗo ko fi on noon ɓe waɗanta ka seydna alusayn e babajo olle o wiɗa wara o babajo no ɓuuri ɓiɗɗo waɗi ɓawo allahu subhanahu wa taala ko nene makko e ɓe makko woni saabu warde aduna kono ma dhalik yufaddiluna alyawma alladi qutila fihi alhusain badalan min alyawmi alladi qutila fihi abu hay goto hisali enen kono ɓen tahe nasib khud mala nasibi ma chita ƴettu e jawdi sunniyankejo yer ko falɗa o ko anje ka hakkille maɓɓe kamɓe ko wonɗo e yeyde madina ɗo ko fof kamɓe jeyi si ɓe naati ɓe ƴetta yer ko ɓe fala ɓe yalta ɓe ya ko to landata ko ɓe ka hakkille maɓɓe ko ɗum ɓe jetti gueɗal ɓe monɓe sonnaɓe monɓe ɓe mari haqqe maɓɓe ƴettugol ɓe yaada e mum haka ɓe fala o goto landotako madama anta sunni ko ɗum ɓe jogui ka hakkille maɓɓe kamɓe ɓe hoyni seydina aliya ibn abi talib hoynande muusule ɓe wi seydina aliya ibn abi talib no mari ko wiyete nafiki yagal ka nder ɓernde makko honto ɓe wi ɗum ɓe wi wo seydina aboubacrin siddiq radiallahu an ɓay o ƴetti laamu ngun seydina aliya wannomo mubaya yeñodiri makko laabi ɗiɗi o waɗimo mubaya hakkudeji maɓɓe kamɓe ɗiɗo tun o yiltoyi o waɗoymo mubaya ka juulirde tawi jamanu tumbi moƴƴa fowno ɗon o waɗimo mubaya ɗimmu ɓay ɓe ndaariɓe tawi o dalil ɗo no tabiti ɓe inni ɗon ko tuqiya tan baya ahu tuqiya tan ko wiyete tuqiya ko argol holla goɗɗo yeeso harana ɗum suuɗuɗa ka nder ɓernde ene nifaq ko nafiqiyaga ɓe wi ka defte maɓɓe a tuqiyatu dini wa dini abai man la tuqiyata lahu la dina lahu nafiqiyagal ko dina am e dina mawɓe am ɓen kala mo ala nafiqiyagal ka nder dina wala dina mi ari mi tawi ɓeɗo fof ko rafida koye mi woni rafido ha mi yaha witte nafiqiyaga mi ari mi tawi suufi komi woni suufi ha mi yaha simi tawi mu'tazila komi wonu mu'tazili ha mi yaha simi tawi khawarij komi wonu ɗum ha mi yaha simi tawi jahmi komi wonu ɗum ha mi yaha simi woni sunni simi tawi sunni komi wonu sunniyankejo ha mi yaha nifaq ɓeni aliya ko waɗi kon fof ko nifaq juulugol hay ɓaawo seydina abibacrin siddiq radiallahu anhu ɓeni ko tuqiya
Seydina Ali ale hulano reedu ha ton hulano reedu ha ton sahabaɓe nelaɗo ɓen alayhi salatu wassalam wuuridunoɓe nelaɗo ɓen hay goto hulano reedu ha ton wonɗo wo wonɗo ɓe yettomo goonga hay si hoore nden coday ɓe ari ɓe faljiti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam pen e pen nelaɗo alayhi salatu wassalam julniɓe fanama alansara julniɓe darɗe ɗiɗi tawi ha timmi salmini yalti yeyi soɓɓi ndi ka yaasi ɓe ndaari ndiri julde nden timmi no ene timmano de Zulyadayni o immi o yalti on ɗon ko nelaɗo jammirnomo Zulyadayni fof no mari juuɗe kono juuɗe makko ɗen no juuti ɓuri ka woowa andede ɗon juuɗe makko ɗen no juuti feƴƴiti ɓuri heddiɓe ɓen fof ɓe wi nelaɗo jammiri mo ni Zulyadayni o yalti o ari e hoore needi e deƴƴintinare o hawjali o sonkali o yennali o waɗali fus o ari o wi nelaɗo sa sallam ɓe makina o wi julde nden ɗuytama ka on falji nelaɗo maki wamadak kon ɗum woni ɗum oni on julni en darɗe ɗiɗi on salmini nelaɗo maki julde nden ɗuytaka mi fal jali ko ɗiɗi tulle wonto ka tata ɓum ala toon ya imma julde nden ɗuytama maɗo nelaɗo falji ka nelaɗo wino ɗon julde nden ɗuytaka tawi tabitanimo wondema sharia darɗe nayi ɗen no menteni ha joni donc o wi awa on falji o julni e darɗe ɗiɗi ɓe immi ɓe naati ɓe wi ko on ɗum Zulyadayni woni e wolde o wi ko darɗe ɗiɗi julɗen ɓe wi naam ɓe yilti ɓe wi a sadaka Zulyadayni ko gonga wowli ɓe wi naam hi ko non woni ko darɗe ɗiɗi julɗe ɓe ari ɓe watti ɗe ha ɗiɗi ɓe tawi ɓe salmini ɓe sujji bade salam oɗo fewtitinelaɗo o yeetikemo goɗɗum ka nder dina ko moƴƴani dina kan oɗo hulay yeetagol Seydina Aboubacry ne Siddiq gonga abadan sahabajo goo kadi ari tawi nelaɗo sa sallama ɓe sappini sahabaɓe moƴƴini ɓe ha moƴƴi ɓe inni ko ni wonɗen e haɓirde heferaɓe goɗɗo ko ari o wi enen a hada wahyun ko wahyu ni aw makrun wa khida ka ko formation tun fi jampagol heferaɓe no heɓiren no piriren e maɓɓe fi no gañoro ɗen nelaɗo maki bal makrun wa khida ko fewjoje tun wona wahayu o inni awa si tawi dow ko wahayu haray ala ko min wowlay mum kono noon si tawi ko fi en waɗu programme ka guere meɗen fi no gañoren heferaɓe haray miɗo yiiti feere haranande ɗo nelaɗo maki addu feere ma nden hattiɓe o addi feere nden tawi ko nden ɓuri hawrude sawab ɓe waɗi nden feere ɗon marsi ɓe yaltu ɓeɗo fewtiti nelaɗo yeetike mo goɗɗum ɓe hulay Aboubacry yeetagol mo gonga Seydina Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu e nelaɗo sa sallama e Seydina Omar bun il-Khattabi Aboubacry Siddiq nelaɗo noddi ɗiɗo nelaɗo noddi ɗiɗo Omar bun il-Khattabi e Ousmane bun Affan ɓe diisiniɓe fi ñawore Aïcha nde probléme Aïcha on ko Aïcha tukka Omar bun il-Khattabi e Ousmane bun Affan ɓeni yoɓe deƴƴu nelaɗo inni yani ɓeeɗa sahabaɓe wi yo nelaɗo deƴƴu ha tuma Allah addi ñawore mum nde o mana nelaɗo landiɓe ko honɗum o watta e fiyake o par ce que Allah no wi nelaɗo yo diisinoɓe wa shawirhum fil amre si fiyake ari landoɓe fa ida azamta fatawakkal ala Allah on tuma ɓe disini ɓeɗa ɓeyni joni gasi joni ma en tun deƴƴen ha Allah adda ñawre mum nde Ali ibn Abi Talib o wi nelaɗo min ɗo si komin mi accitaymo ngol ɗo konngol wadduno Aïcha radiallahu anha e Ali ibn Abi Talib Aïcha jogi wondema Ali ibn Abi Talib ko gaño makko si tawi Aliya wi nelaɗo si kañum ɗum accitaynomo jaka mo yetade ko to makko yo accitumo kono tawi na ɗum ɗon Aliya kañum fandi Aliya ko fandi ko fiyo suudu annabajo laaɓu nelal ngal nde no yaha haray ngal laaɓi hara suno e jiɓa e fus alaka nder suudu to tawi ko ɗum ɗon Aliya fandi si Aliya wolani ɗum ɗo nelaɗo sal sallama oɗon kay fewtude Aboubacry ne Siddiq o yeytomo a jam fike kadabu alayhi ɓe feno ɓe fefindi e dow Aliya ibn Abi Talib no heewi tef suwaruji ɗin no heewi tef
ko wadda e nelaɗo ɓe retifiya nelaɗo sa sallama ko tawata wona wahayu few hara ko ra'ayu nelaɗo tun o jeyanoye mum ko nelaɗo sa sallama nangi yimɓe ɓe makkatal mukarrama ɓawi o moɓidiriɓe o noddi aboubacry e oumar o wi kon nu watten ɓe aboubacry wi acciten ɓe ɓe jannana en fayɓe men ɓen oumar wi tacciten leƴɗe dande maɓɓe ɓe ala olare nelaɗo yaade feere aboubacry nde allah jippinoye ayowal qouran o wi hanana de annabajo nde latantomo ɗahaɓe mana nangaɓe ha o ɗuɗɗina waraɓe ka hoore leydi ka ko faala ɗon ko alhaali aduna on am turiduna arada alhayati dunia ko jawle aduna faala ɗum aboubacry e nelaɗo sa sallam ɓe jooɗiɗa hiɓe fesa ɓayayawal ngal jippike omar bune lkhattabe ari tawi ɓe ɗon o landi kori jang o tawti ɓe fesugol ngol o landiɓe nelaɗo maki mi wondiri on mo wonki hanki woni e juuɗe mum si tawno ko lette jippino hande ko an tun daɗaynoyo oumar ngal no jeeya e ayeje 13 arɗe ka nder qur'ana oumar wooli goɗɗum nelaɗo wola goɗɗum qur'ana wiya ko oumar wooli konko gom ayatul hijab ko saabu omar bune lkhattabi ɗe jippori o aro tawi yimɓe no waɗa naata yalta ka nder suudu nelaɗo o wi yimɓe no naata yalta ka maɗo hiɓe ɗuuɗi o inni sinno nun a wiyayno sonnaɓe maɓɓe yuɓe buumo o addi nde feere ɗo o fanki allah jippinoy ngal ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisai lmuminina yudnina alayhinna min jalabibihinna ɗe lannata ɓeɗo allah hawtiɓe o wi radiallahu anhum wa radu an allah weltoriɓe hefera ɓen ara wiya aboubacry e oumar ko naata ɓe yiite hiɓe mari du'a spécial himo wi e sonamay qouraish sanamuji ɗin ɗiɗi qouraish du'a on ko ni fuɗɗori allahumma al'an sonamay qouraish wa jibtayhima wa tagutayhima wa bnatayhima wa ifkayhima ɓe yaari noon ha du'a o lanni aboubacry ne siddiq omar bune lkhattabi aicha radiallahu anha e hafsatu binte umar ɓe ɗo nayo huuɗa e nder du'a o mawɓe men ɓen fuuta andano ɗum kañum kamɓe ko ɓe annduno ɓiɗɗo no wiye aboubacry no wiye oumaroy no wiye hafsa no wiye aicha enen ko ɗum finɗen tawɗe lakinna alyawm bi khilafi dhalik nono wiyata goɗɗo no ñaami ha haari jooɗi ɓaariɗa no yeeto ma ko fini tawi mawɓe mum ɓen no waɗa ko woni wadde wona gonga ma afi piiji ɓuyi hiɗa tawrunoɓe wallahi accitino ɗi hay goto daɗali waɗi allah daɗali ka allah wonno daɗali ɗon ko ɗo woni hay goto daɗata allah wi inna nahnu nazzalna aldicra wa inna lahu la hafidun minen ko minen jippini nde qur'anare ko minen renata nde o yilti o wi la yatihi lbatilu min bayni yadayhi wala min halfihi tanzilu min hakimin hamid ɓe wi men nani kono allah men jaɓali ko fi hon ɗum nde qur'anare sansama nde ɓeyditama goɗɗum montama goɗɗum wattama si tawno hara nde montano ka inɗe amen taweteno no windi nder ton law lam yahdus fihi tahrifun wa tabdilun wa isqatun la wajadu fihi musammayatin lana harayno inɗe amen no windi nder ton la ilaha illallah ɓe ndi o naani qur'ana men jippoye naani fof pijugo ittama pijugo wattama ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam tafaal fama ballagta risalatahu wallahu yasimuka min annas o wi o daro ɗon on acci goɗɗum ɗon wokonno won toon ko ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fi aliyin fa in lam tafaal fama ballagta risalatahu wallahu yasimuka min annasi wo fi aliyin noon taƴama itta ko aboubacry e oumaru e zaydou bun sabit e ubayyin bini kaab kamɓe itti woɗum lannata e jaka ko allah wino hiway to ko nano woni subhanallah ko mo mari gonga on ko allah jomiraɗo on kako ɓe heferaɓe yaahi allah wi ɓe renay o wi nde jiiɓetake ɓe wi aboubacry e oumar ƴetti responsabilité jiɓugol qur'anare nde ene aboubacry e oumar ɓe naata yiide ma sabab est ce que nelaɗo accirno yaali e lontola aboubacry e oumar ari jatti lontal ngal aboubacry jooɗi
ɓeyni sahaba ɓen fof ɓo yaltuno islam ɓawo nelaɗo sallah alih sallam ndareɗo hakken koɓe komiɗi ɓe wawali wattude seydina ali ibne abi talib e geɗal ɓe mum ɓen e nder ɓe yaltali l'islam ɓen allah yejjintini ɓe ɗum ɗon few par ce que ko fenade ɓe woni ɓe wi foppu yaltuno islam si wona ɓe yoga ammar bun yasir abou saydin el khudri salmanul farisi ko ɓeɗo wonno ɓe yaltano l'islam ɓe woni ko ɓe waɗi nayyi nokkeli goo ɓe waɗi jeɗɗo mana riwayaji goo ko sahabaɓe nayo riwayaji goo ko sahabaɓe jeɗɗo ko ɓeɗo tum ɓe itti ɓe classe ɓe seraɗa ɓe ni heddiɓe ɓen fof ko murtaddi foppu yaltuno l'islam joni noon ka ɓe wi kullu ɗon ali ibne abi talib ko ɗon naati ɓayari o ma yaali subhanallah allahul mustaan yo allah yurme allah faami en gonga allah neni en gollitirgol gonga kala mo janggali haray jangali ka makko sa jangali hara a perdi ko fiya ƴettay ɓiɓɓe ma ɓe naɓaɓe nokkeli go ara anda ɓe yaadi janngugol arabu ko arabu tum ɓe woni janngude ka ko diina kaɓe woni jannude ɗon est ce que a andi ko wona e jannede ɗon si jooɗoɗa mondidira so kehoye ma yoɓa mbuuɗi fanka est ce que a taskitoyke ko wona janngede ɗon ko est ce que a taskitike ɓe wonɓe jannude yettotoɓe ma kamɓe sinugol na probléme ay goto daɗaɓe samahatu cheikh abdoulaziz bin bas rahimahullahu taala o daɗaɗe hasanul wa'ili ñande go kanko e samahatu cheikh abdoulaziz bin bas ɓe jooɗi rafidi habib ismuhu hasanul wa'ili ɓe jooɗi tawi koye débat islamique samahatu cheikh abdoulaziz bin bas no jooɗi yewtere nden fuɗɗa ɓe inni wo joni koye ɓe yewtu fi ko yowodiri e qur'anare nden kon hasanul wa'ili wi wo joni yo qur'anare nde yewte ko woni dow kon hara firaka irbita ley ɓe wi awa probléme ala ɓe fottani e ɗum ɗo o wi awa joni ɓay en haaldi en fotti yo jangge ko woni e dow qur'ana on kon fire ko woni dow kon hara irbitaka ley yaltine o kefeero ɗa o sappi samahatu cheikh abdoulaziz bin abdoullahi bin bas wo yo yaltine ko kefeero natoyo o yiiɗi son faala mi waɗana on audio on jentitoɗo ɗon kadi fayi moye wolde ɗo kon fof la andi fiwni min ɓeyni kayfa dalik on no wiruɗa ɗo samatu cheikh bombas ko kefeero hiɗa andi o woni mufti amel mamlaka al arabiyatu saudia ɗa andi ko remplaci e makkatal mukarrama ɗo hiɗa andi ko kanko woni principal jamia islamia madinatul munawwara o indi kanko mo andi ɗum noon ɓeyni kon woni dalil ma on onni ka qur'ana Allah wi man kana fi hadihi ama fa huwa fi l-akhirati ama wa dallu sabila joni noon bombas ko bunɗo idan huwa kafirun yadkhulu nnar ukhrujuh allahu akbar allahu akbar rahimaka llahu ya samahata cheikh abdoulaziz bin bas wa adkhalaka jannati naim sallallahu sallam wa baraka ala muhammad wa alihi wa sallam الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد Allah jomiraɗo nangay bandi nelaɗo sa sallam maki inna allaha la yumli lilzalimi hatta ida akhadahu lam yuflithu Allah ne inanay bandiru ndunga waɗa ndu rap so nangi mo daɗata ndaro e deftere no wiye lillahi thumma litarikh maɗum inde mayre janɗude nden kashful asrar fi tabriyati aimmati l abtar ɗaɓɓito e deftere nde jangonde ndaron ko rafida o wolta kon Khomeini wonda Iran ɗo
o inni ka deftere makko alhukumatul islamia, deftere nden ko noon nde wiyete mo windi deftere ɓe nde hukumatul islamia. O wi wo ida salaka nasibu wosi sunniyankojo landike ma ko fi on ɗum waɗi siɗa juulude ɓaawo makko jannga nde ɗo qur'anare wonde fof hiɗa mari aqida wondema nde qur'anare ɗo timma pourquoi hiɗa juulude nde o wi wiwmo juulira nde ɗo tuqiya tan ha ñandenta imamujo amen on ari o arda e qur'anare nde seydina ali ibn abi talib winduno nden ko mboni on imamujo maɓɓe mouhammad ibn al-hasan al askari ɓenno o jibinanomo ɓoy kadi o naatoy ka fawre gilandema duuɓi wulure duuɓi 100 ko fawi hikka no wori ha joni ɓeynima sala hayyan mo wuuri o arta e ka adna o lannata ɗo wosi adna on gayni yeɓade allah yeddama moƴƴa o araya noon o tabintina goonga no jeyano e piiji ko addoyta yaltingol aboubacre ne siddique e oumar bne alkhattabi ka kabaruji maɓɓe o foccaɓe kadi no windi no windi yahe ɗaɓɓo en deftere no wiye aqidatu shia al ithna acharia kayeje qur'ana ɗa wondema qur'anare nden ko montande yahe ɗaɓɓito en deftere no wiye ashiatu wal qur'an ihsan ilahi dahir kanko windi deftere nden ashiatu wal qur'an oyni woɓe yaltinoye aboubacre ne siddiq e oumar bne alkhatab ɓe wi haddayni tariyayni haray ɓalli ɗi no wooda ha joni haɗa ɗi yiwani wono jeeya e piiji ko watta ko liɓa e ɗe juulirɗe ɗo fof ndaaro e aqidatu shia on ɓe adda e ɗon mahdiyu sunna e mahdiyu rafida kon nun sendi ɓe kamɓe ɗiɗo no yurmi ha ɓeyni koɗo ardoyta e qur'anare men isa yoɓe juulir ndeɗa tun taw komayni wi woosi goɗɗo maayi o lootama o rondama mo fokkintina o yani ka leydi o naata yiite komayni wi ɗum wosi goɗɗo maayi o lootama o waɗama kasange o rondama mo naɓede surroye o yani mana o iwi ka keesuwal o yani ka leydi haray allah holliɓe wondema on ɗon ko naatoyowo yiite ndaare noon ko allah waɗi kon no hulɓini ha feƴƴiti humayni o maayi o loota o ronda ha gasi ɓe fokkiti yawgol jama on dogi ari memugol fure makko o waɗa tabarruko e muɗum ɓe gerdi e mum ha kasange on seeki e nder ko ɓe gerdata e mum kon o yowti toon o yani laaɓi ɗiɗi kasange on seeki awraji makko ɗi yalti ka kene kadi na windoye ka youtube windon ñande humayni surroyte ndaron ko waɗi kon ɗum ɗon shahidunahu bi ummi ayunikum on yiyanayi hoore moɗo na goɗɗowol naw waɗi few o yani laaɓi ɗiɗi kasange on seeki fes awraji ɗin hunci sikki feƴƴigo jelu ka kanko wino yani tunde wote ɗo yani noon laabi ɗiɗi o ɓeydano awraji ɗin hunci kanko ɗi makko ɗin hunci na timmi ndaaro e kalillahi summa li tarikh ɓe wi no sella ka goɗɗo dakmito e bobo hunku lebbi jeego humayni woli ɗum kadi ndaaro oyni wo kono ko sarti nayo on tigi yidire makko no yidirta e sonnajo noon kono sella ka o woga awra makko e hoore bobon kun o dakmito ɗon ha o yaltina maniyu o hetto auzu billahi min alcheytani irrajim ɗaɓɓitoye lillahi summa li tarikh ɗaɓɓitoye mo ala deftere nde wo so noddilan o andintinilan mi addana on deftere nde mi holla on kadi on tigi ya soodoyande noon miɗo mari min musidɓe julɓe on ti yo yiltitoye aqida mum on o ndaara ko fiɓi ka nder ɓernde makko fi nelaaɗo sallallah alih wa sallam e sahabaɓe mum ɓen e suudu nelaaɗo ndun e kañum ma e allahu tabaraka wa taala e defte makko ɗen e annabaɓe makko ɓen hay annabaɓe heddiɓe ɓen wallahi meɗen mari dalilaji ka windi ko tata hay ɓen ɗon ɓe daɗali simi ɗon faalami addanoyayon ndun kadi hay ɓen daɗali mi wi on e umma islamia on ala daɗuɗo e juuɗe rafo ala sina hara komo ɓe ya onon ndu woni daɗa woni daɗɗo e maɓɓe an si ɓe yiima ko ɓe ƴetti ko a keefeero naatoyowo yiite ɓeyni fi on num kabo a gonginali ko wiyete kon tukiya a gonginali ɗum a gonginani imamul mahdiyul muntadar indahu a gonginali ɗum a gonginali wondema qur'anare nden timma a gonginali wondema aboubacry e omar ko heeferaɓe
idan bay tunga gongi naali dum anta kafi son fotti ko ya jogo dum ka bernde ma kambe go ko dum be jogi docteur Mamadou Ri bari be maki si goddo no anduno ko hombo ete rafe ba har ko tigi tigi o salmintano be hay salmingol be so tawi be haybi gol be assalamu alaikum tayno be andami yalla yurmi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم